hi JRD audio and lights te kan ni a tun LPS buat sai MIZO got talent hian hei light le sound te kan boi pui le ni a tun tum talent so hi abo ruak rinain akangang reng khop maya be se ai takin tila maro chu ai kon ang em hau tak kha chu ni lem lowa mi talent nei tha tak tak te anon lang hi aro pui kan ti khop mai ke mani pon hei musician tha tak tak te le an ma ni thiam thil nei tha tak tak te amu nom thei khop maya helai muna han ti vel pon nuam khop mai o system a hian tun tu ma hian main PA a hian icon kan man lo angin ke mani JRD te Mizoram tana distributor kan ni ve na company pop line array kan han mang ve ta he line array hi athakop mai he ri pop ya fel fire icon ade khan lo nei manila chuan mi puya chungina tamjok ina kan phun ve deu na te po kha re turania chuan helai a chuan he ngai te bokin a system dang kha chu digital console ho Yamaha te le Behringer vel kha angai te bokin he Yamaha console tho hi kan an mang le a main house khoinan chuan broadcast lam hi broadcast room atangin Behringer X32 mangin kan han khoi le chutiang vel chu helaya kanin setup dan pa ngai thin nang kha split main house le main house le TV output khalai kan split asan pa mixing khoi theya kan split ang khan tile chuan hi lighting console ai po angai tho mini par 1024 ho kha kan anita chuan tun tu ma hi chuan stage hi icon kan stage ang lo deuh khan he alang fel fai kuat me LPS nei tu pa pu so ma stage design ani alang fel fai na mu nom khop me moya thil nok le thil tul lo dang haum vak lawa changkang khop maya he thil hi arena hianin fix om tur ani boka amang tur zel tan po acha khopin ka sia tin hei talent nei tha tak tak ho ten demand engeng maton nei chana zanin atang hian flute ham tur te le khatiang ten an thei patopin sound check kan nei zo to tu na hian so tha tak kan ti thei kan be sei ni ke hi heta wave record and sound atangin hemi show tan hian LED wall hi miran manga ke hi operator kan ya khoi tu I heta aran duang kha aran display duang kha a then hi chuan aran da khating thera lo display me aran ada lo kha chu ke mani thiam dan dan ang khan ain me kan tiang khan ke mani lo ti ve me ni kanom nala hi backstage ania hetang hian check contestant te check tur kan lo play sak thina contestant te rong kal main heta laptop a hian anon submita kan lo play sak thini tin backstage a hian member pali kema baga hian anoma heng ho hian contestant te mamo tur an chuak main stage ha te lo da in an lo ti fel sak thina ni Hey, MIZO Talent, Mahindra XUV 3XO MIZO Talent 2025. Hi kan kal chho me kania indisia ka hey contestant te po an tha chawa kanin again the film chho na sa to amu nom chho viau maya amaro chu again ni kumlama te icon te alo oma sholian thamte MIZO be poida kan line ring tok lo de mo te po katia chu bia chuanin amaro chu amu nom chho viau MIZO ina talent an lo nei that zia MIZO thalai song te tin kum palam pang te point chulai chu chiang takin ka muwa helai tel theya ka mi ka kai ngai luwa ka ngai luwa ka lom tak zet ani te ha ka soi do ne